da bi mogla da zahvati opet što veći zahvat sunčevog zračenja u zimskom periodu, a zapravo je jako plitka, 4,5 metra u dubini zemlje. Zbog problema uzanosti, da se tako kaže, a velike razduženosti, napravljen je centralni ulaz i kuća je podeljena na levi i desni deo, tako da se sa središnjeg dela ide u leve i desne prostorije, opet se središnjim delom penje gore, gde je kupatilo i spavaće i dečija soba. Sa leve strane je naravno kuhinja sa trpezarijom, a s desne strane velika dnevna soba. Ovi aneksi sa strane su dva ateljeja koja nisu osnovni deo samog jednog objekta, to se i vide da su malo istureni i drugačiji. Oni mogu po svojoj prirodi biti više namenski, znači jedno levo je radionica, a desno je trebala bude garaža, ali s obzirom na skupocenost takve garaže ipak je adaptirana i napravljena kao još jedna prostorija dodatna kao atelje. Ovde je iskorišćen blagi nagib terena i on se vidi na tom preseku kosina, to su ove beli zidovi u rožičnjacima, znači ukopan otprilike 1 do 1,20 metar, ali iskorišćen nagib terena tako da je još metar dodatno nivelisan. Znači ukupno je u odnosu na zadnju stranu oko 2 metra ukopan. Osnovna stvar su reflektujuće površine koje u tim periodima potrebnog dogrevanja, do 80% potrebne toplotne energije čine sunčeva energija koja direktno ulazi kroz prozor i ona je potpomognuta ovim reflektujućim folijama, nešto vrlo slično lupi. Način grejanja je praktično trostruko. Osnovna stvar je koncepcijski što više uštedeti energiju, znači što manje rasipati energiju. Zato služi zemljani omotač koji praktično štiti kuću skoro 80%, dodatnih 10 do 15% štiti osnovna termoizolacija koju bi već sad svaka savremena kuća ima veoma dobra stiroporska izolacija. I naravno štit je sam položaj i orijentacija, znači to je sve u vezi zaštite, znači orijentacija ka jugu je opet nešto, zaštita od vetrova, zaštita od, vi nemate prozore na drugim stranama da bi vam odavalo toplotu, da bi vam vukla promaju, da bi imali gubitke na nekim drugim isijavanjima na severnim stranama i tako dalje, imate strogo prozore i orijentaciju ka jugu. Drugi deo je koncepcija grejanja, odnosno dogrevanja, znači sunce vam služi kao osnovni izvor energije. Znači, naravno, kada ga ima, mislim, to je osnovna stvar. Smatra se da je po proračunima koliko smo do sada i merenjima koliko sam do sada vršio, vi imate otprilike oko 60% insolacije, kako se to kaže, odnosno broja sunčevih sati u grejnom periodu kada je jedino i potrebno. Znači, grejni period za ovakvu kuću bi bio novembar, decembar, januar, februar i polovina marta otprilike. Imate period od 20 do 30% u tokom tog perioda kada nemate. Kad je vreme oblačno ili kad su magle, što je veoma velik problem, tada jednostavno morate ići na dogrevanje. Ovog puta dogrevanje je u prvom periodu dok je naravno struja bila jeftina, bilo sa strujom, a sada sam prešao na gas. Dogrevanje iznosi otprilike negde po proračunima oko 20 do 30% u odnosu na klasične kuće. Znači ono što biste 100% za klasičnu kuću grejali, ovde toga samo 30% dogrevate. 70% obavlja sunčeva energija, ali sve to opet u paketu je drastično smanjeno zbog smanjenih gubitaka, zbog zemljanog sloja. Hidroizolacija je, može se reći, trostruka. Osnovna stvar je hidroizolacioni beton. Međutim, naravno, postoje pukotine, postoje spojevi, postoje detalji u armaturi koji bi mogli da propuste vodu. Vi dalje imate klasičan sistem sa folijom i dalje imate sistem sa drenažom i naravno opet imate zemljani sloj i travnjak koji sve to drži.
travnati sloj gore je vrlo važan i nije samo kao travnjak radi izgleda, zato što izgled nije bitan, gore ga niko ne vidi. Međutim, morate da održavate konstantnost i koegzistenciju samog zemljišta. Prvo, leti ne smete dozvoliti isušivanje i da vam trava jednostavno nestane. Morate da ga održavate i zalivate, morate da ga šišate. A taj travnati sloj će vam se jako kasnije dobro doći tokom jeseni i zime kada počnu kiše i snegovi, jer će da zadržava isto kao jedan efekat krzna, da zadržava i toplotu i da ne dozvoli spiranje zemljišta usled jakih kiša. Nezahvalno u ovom vremenu i koga savjetovati, ali čovjek mora sebe da nađe i da vidi da li bi ovako nešto želeo da ima. Moje je da pokažemo da je tako nešto moguće, izvodljivo i kao vidjet ćete i sami, sasvim normalna kuća kao i svaka druga, ali daleko i mogu da se tako hvalim i bolja i konfornija nego svaka druga. Kad počne period grejanja i dogrevanja, kad počnu novčanici da se vade, ja uštedim svake godine i letovanje i zimovanje na način grejanja. Pa vi gledajte sad u ovoj krizi koliko to se isplati. Ali naravno svaka kuća ima svojih mana, morate biti spremni da jako puno radite oko nje.